Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata imao je za cilj održanje primirja na Bliskom istoku i pokretanje pomorskog saobraćaja kroz Ormunski Moreuz, a dokument od 14 tačaka ostavio je brojne detalje koje su strane trebalo da dogovore kasnije. Uprkos tome, ratna dejstva ubrzo su nastavljena. Zbog čega pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nisu bili uspešni? Za koga je Ormunski Moreuz važniji, za Vašington ili Teheran? Koliko dugo još može da potraje rat na Bliskom istoku? O ovim temama u emisiji Prorok razgovaraju Bojana Stojedinović i Dušan Proroković. Donald Trump je nekoliko puta najavljivao mirovni sporazum sa Iranom, umesto toga imamo nastavak rata. Pa zbog čega se ovaj oružani sukob nastavlja? Zato što nisu ostvareni preduslovi da se postigne mirovno rešenje, tako da smo de facto imali primirje umesto tog gromoglasno najavljenog mira. Nekoliko je uzroka posmatrano iz ugla, teorijskog ugla konfliktologije i neke pregovaračke prakse zašto do mira nije došlo. Prvi uzrok je nepoverenje. Očigledno da ne postoji poverenje između dve strane, da se traži dugoročno održivo rešenje i onda sve se svodi na neka privremena rešenja koja mogu da osiguraju primirje, ali ne mogu mir. Drugo, niko nije ostvario odlučujuću pobedu u ratu. Obično se do mira stiže tako što neko ostvari odlučujuću pobedu i onda nametne rešenje ili predloži taj prvi okvir koji se potom razmatra i u nekim detaljima menja. Treća stvar, u ovom ostatku međunarodne zajednice nema koordinacije, nema interesa, nema ni komunikacije. Izgleda da se utiče na obe strane kako bi se brzo došlo do nekog dugoročno održivog rešenja, kako i da bude, kako sada recimo da u Bliskom istoku koordiniraju svoj stav Rusija i Evropska unija ili Kina i Evropska unija kada su tu odnosi žestoko pokvareni. Sve u svemu ishod je, nastavak oružanog sukoba. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana trajali su dugo, čak su rezultirali i memorandumom. Zbog čega pregovori nisu bili uspešni? Pa memorandum jeste potpisan, ili dogovoren na jedan ovako dosta kompleksan način, ali opet u uslovima kada ni jedna strana nije postigla svoj strateški cilj. Strateški cilj Sjedinjenih Američkih Država je uništenje iranskog nuklearnog programa. Iran sam kroz pregovore neće odustati od svog nuklearnog programa. Sjedinjene Američke Države nisu uništili iranski nuklearni program. Strateški cilj Irana je takozvana debazifikacija Amerike. Oni žele da odgurnu Ameriku od svojih granica, da relativizuju njeno prisustvo i da unište sve američke baze, svu tu vojnu i ostalu infrastrukturu koja ih okružuje. Iran to nije učinio u oružanom sukobu, iako iz njega izašao recimo kao moralni pobednik. Istovremeno Sjedinjene Američke Države ne žele da se odreknu svoje vojne infrastrukture na Bliskom istoku. Percepcija i jednih i drugih ostaje da im je to pretnja. Za Iran je prisustvo Sjedinjenih Država u regionu egzistencijalna pretnja. Za Izrael je egzistencijalna pretnja to što postoji iranski nuklearni program. Sjedinjene Američke Države podržavaju Izrael, tako da se i ovog puta pokazalo iz tog teorijskog ugla posmatrano da neostvarivanje tih strateških ciljeva koji su ujedno i ratni ciljevi vodi ka novom sukobu, a ne ka održivom miru. Aktualizovano je i pitanje Ormunskog Moreuza, o tome se najviše i govori i piše. Pa za koga je Ormuz važniji, za Vašington ili za Teheran? Pa o Ormuzu se piše zato što njegova blokada, odnosno zatvaranje, ostavlja posledice na sve nas. Svako zatvaranje Ormuza znači rast cene nafte i to svi osjećamo svuda u svetu, ali veliko je pitanje koliko to predstavlja neki prioritetni cilj za sam Iran. Iran preko
pregovora o Ormuzu i zatvaranja Ormunskog prolaza kontroliše ovaj sukob i kontroliše pregovore. Iran je i do sada živeo bez kontrole Ormunskog prolaza na ovakav način, bez naplate saobraćaja kroz Ormunski prolaz. Njegova ekonomija i u budućnosti može da živi bez toga. Međutim, za Sjedinjene Američke Države ovakav scenario sa Ormuzom može značiti ubrzanu dedolarizaciju i razgradnju petrodolarskog sistema. Tako da tu Sjedinjene Američke Države izgleda nisu baš najbolje razumele Iran ni u početnoj fazi oružanog sukoba, ni u ovoj prvoj fazi pregovora. Vrlo vešto su Iranci to pitanje aktualizovali, stavili na dnevni red i sada ga koriste kao mehanizam za pritisak na Sjedinjene Američke Države, ne samo u oružanom sukobu, nego i u pregovorima, jer veliko je pitanje koliko petrodolarski sistem u budućnosti može opstati i trajati bez ikakvih posljedica ukoliko je Ormunski prolaz zatvoren. Iranci su vrlo vešti pregovarači, to je trgovačka nacija sa dugom tradicijom, dugim kontinuitetom i nezgodno je sa njima pregovarati. Čini se iz ove perspektive da su ih Amerikanci dosta u tom smislu podcenili. I za kraj, koliko još dugo može da traje ovaj rat? Hoće li uslediti neki pregovori koji će biti uspešniji od prethodnih? Pa ko može da prognozira koliko će rat trajati, taj će se obogatiti. I zbog fluktuacije cene nafte i zbog fluktuacije ostalih cena na globalnom tržištu, od tečnog naftnog gasa do veštačkih đubriva. Ako ovo prvo pregovaranje nije donelo nekakav opipljiv rezultat, veliko je pitanje koliko će svako naredno pregovaranje doneti ikakav rezultat, jer Sjedinjene Američke Države koje su započele sukob ne pokazuju u ovom trenutku da imaju ikakvu izlaznu strategiju. Ako nema izlazne strategije, onda se konflikt pojačava, ulazimo u serijske akcije koje uvlače obe strane u tu spiralu novih i novih aktivnosti i to dovodi do povećavanja konfliktnog potencijala i akceleracije rata i to je u ovom trenutku ponajviše zabrinjavajuće.